rero rya RIFDP nk'uko dusanzwe tubigenza buri mwaka twaje kwifatanya n'umuryango wa Karegeya kugira ngo tumwibuke. Twaje kandi no kwifatanya namwe mu ihuriro RNC mwari mufatanije urugamba nawe. Turibuka rero Karegeya ariko tunibuka abarengana, igitugu, ubwicanyi bikomeje kuranga leta ya Kagame, ariko urugamba rwo kwirwanya rukaba rurimbanyije. Mu bihugu byo muri Afurika, cyane cyane mu bihugu byo mu biyaga bigari, ubutegetsi bwabo bukunze kurangwa no kutumva abaturage, kutumva abatavuga rumwe na leta zabo. Mwaba mutavuga rumwe, igisubizo kikaba gufungwa ndetse no kwicwa, aho kugira ngo barengere abo baturage kandi arizo nshingano z'ubutegetsi. Colonel Karegeya rero yazize kuvuga ukuri. Mu nyandiko yari yasubiye we na bagenzi be bavuga uko ibintu byagenze mu Rwanda, babisobanura neza uko biri, arabizira kubera ko leta yashakaga kubivuga ku buryo bwayo, ku buryo butuma babonamo inyungu zabo. Muri iki kinyejana rero tugezemo, ibyo bintu ntabwo tugomba kubyemera. Tugomba kurwanya igitugu, akarengane n'ubwicanyi twivuyeyo, kandi nta maraso yongeye kumeneka. Hamenetse amaraso menshi bihagije ku buryo atari ngombwa kongera kumeneka ayandi. Nimureke rero dufatanye turwanye ibyo byose dushyize hamwe. Muri urwo rwego rero rwo kurwanya ako karengane, urunana rw'abari n'abategarugori RIFDP twashyizemo igihembo cyo gushimira umuntu witangira ukuri, witangira amahoro na demokarasi muri kariya karere k'ibiyaga bigari, mu karere dukomokamo. Icyo gihembo cyitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza cya demokarasi n'amahoro. Umuhango wo gutanga icyo gihembo uzaba ejo bundi ku itariki ya 10 Werurwe hano i Buruseli. Turabararitse rero muzaze twifatanye turi benshi kugira ngo dukomeze turwanye icyo gitugu dushyize hamwe uko benshi bakunze kubivuga. Ndashimiye rero aborganije uyu munsi n'abaduhaye uburyo bwo kugira ngo tubagezeho ibitekerezo byacu. Murakoze cyane.